Hlangane nawe uyangazi emsebenzini uzodeliver saxoxa masixoxa lalela webafu lalela bafu lalela uma sixoxa nawe kwangena indawo ethi wena uyadayisa namasayithi owadayisayo saxhumana nawe ngafika la ngizoyibona indawo ngayikhokhela u80,000 leyo ndawo uma kuukuthi kanjani kusho ukuthi sizobheka la ku-app yami ngoba ngakutransfera u80,000 angifuni ukuthi ungenze slim ngakutransfera u80,000 usungenza slim yabona baba le ndawo le kufika abantu abanemali abakhokhayo hayi abantu abadlala uthatha kanjani imali yami u80,000 wonke uthatha kanjani u80,000 wonke uthatha kanjani u80,000 kanjani imali uthatha kanjani u80,000 mana ushaya abantu akusho ukuthi wena uzimali zabantu ngokuthemba ukuthi uyashaya ngibhizi nabanye abantu usuke usixhaphaza wena uxhaphaza abantu wena ubhizi udlala ngabantu lalela njengoba nje namhlanje sesila sifica kuboshwe ngengedi thina singayigqiza yonke lento sihlakaza yonke ibheke phezulu ngoba vele labantu kuthiwa basafunakala akikho ke lapho ngifuna ukuthi silungise indaba kasisi imali uzokhokheleka kanjani njengoba sesila azizile ukuzodlala usisi ufuna ukuthi kwenze ubulungiswa uyabona bhuti wami mina ngilinawo ngifuna ukuzokwazi ngithe angilinawo ngithi bhuti ngathi ngingasisikhali mina ngiyadlala okay shuthi uchaza mina ngasukela eThekwini ngizodlala la yabona bhuti ngifuna lelibhanti lakho uzolisusa lapho liplon uzolisusa yabona ke leli yabona ke leli bhanti engikhuluma ngakho ngizama ukuthi uvikele imalini wayithola wena njengoba uthi ngani imali mina ngakunika u80,000 ngakunika u80,000 mina ngingasikhathi sokudlala ngitshelile oh mina unesikhathi sokudlala mina shuthi mina ngiyenza wena mina bhuti ngizoyenza kube buhlungu lalela uzosuyenzele kube buhlungu kodwa imali uzobe uyikhokhile wena musuku usabisa wena Mzansi reality story igama lami umthokozisi utshitshila majongosi untaba kayikhonjwa isikhonjwa bagangile inhlungu emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala wasigqoka sizomxega kanti ke bafowethu ngithanda nje ukubonga kakhulu kulabo abasubscribeayo njalo njena masicela lapha ukuthi ngicela nisifollowe ukuze uthole wonke ama-video esikuthulela wona ngoba ziningi indawo esihambelayo ukuthi sisize umphakathi. Kanti ke indaba ezimnandi nangu EasyBet ngicela ujoyine kanti mase ujoyinile lapha kwikhodi uvela ubhalwe ke umzansi 50 uzobe usitholela ke ama-spin awu-25 uvele nje uthi nje milikihli uyitholele konke okuzoba kuhle kube intokozo ujabule njalo. Okay, ngicela ukukhumbuza ke mbukeli wami ukuthi ke sike saba nodaba lana elathinta kakhulu abantu abaningi likasisi owathenga indawo ethenga isite endaweni ke yasemkhambathini la uMangcobo usisi uMangcobo la aqolwa khona ke umfowethu ngokuthi ke emdayisela indawo kanti umfowethu lona useyidayisa kaningi le ndawo wayidayisela abokufika okwamaPakistani ayovula iwholesaler indawo yokudayisa lapho noma ngena isho ukuthi kwakumayelana nani ukuthi azovula lo maPakistani kodwa ke usisi ke manje mayifika endaweni yakhe esayithini yakhe ufica isibiyeliwe isifa kwamacontainer mayithola komakhelwane kuthiwa no indawo yamaPakistani lena usisi shuthi ke akuseyona indawo yakhe usisi wayikhiphile njalo imali wayikhiphe u80,000 ebonane nomfowethu emsebenzini la bahlangana khona wamnika u80,000 ukuthi ke cha ngizongena manje kulowo ndawo wayivula ngogalaganda wayeseyizipha nje izinyangana mayesethi uyafika amacontainer agcwele igceke kwakhe esayithini lakhe. So namhlanje ake siliphindele ludaba ngoba umfowethu lona indawo ebenza ubuqhophololo ebenza ubugebengu eyidayisela abantu abaningi. Sase sithola ukuthi no ukuze yonke lento yenze ngobulungiswa induna iyayazi lento inkosi iyayazi lento. Sase sithola ukuthi induna namakhosi nawo baba bendawo bebengazi noma abanye bebazi insizwa lena bayayisaba yundlavini. So ngase ngithi mina no asikwazi ukuthi ke emakudayiselana indawo induna ingangeni amakhosi engangeni. So sathola ukuthi bekungenzeki yonke lonto lensizwa mayidayisa indawo. So umfowethu ke lo kufanele ekhokhe imali ekhokheleke uMangcobo. Uyikhokha kanjani na? Ngoba indawo ikhona impela indawo eyakhe. Akayidayise ukuze kukwazi ukukhokheleka udadewethu imali. Okay,
sasikade sigcine ngokuthi masamba vele bekunomuntu obezothenga indawo. So ufikileke umuntu kezothenga indawo. Induna esingitshela ukuthi hayi hey nakho kwasekuphinda lokho nayi lensizwa isidayisa indawo futhi ke game 2 kodwa ifikile kumina yathi cha uSkhindi nethimba lakhe balokho bengithinta bengilandela ukuthi indawo iyadayiseka yini ukuze ngithole ukuphumula ngilala ubuthongo. Ngiyacela ukuthi usondele uthinte noSkhindi ngoba sengifuna ukubeka lo muntu ngithole le mali mase ngithatha ke le mali ke ngini kudadewethu ngilala ubuthongo ngoba uSkhindi esincane udla emva kwenyawo zami. So namhlanje ke simtholile ke ubaba induna nezinsizwa zendawo ke bakhona nje balalele bangale kwicamera abanye abafuni ukuvela kwicamera kodwa ke umfowethu ke babe nayo indlela ukuthi bedayisa indawo njengoba indawo ke siyithengiwe usisi ke fanele ebuyelwe imali yakhe kwenza ubulungiswa ngoba mina engisuke ngikwenza ngisuke ngifuna sonke sihlukane ngepeace kungabi bonke umuntu kungabi khona umuntu ozokhomba omunye ngoba umfowethu icala lakhe uyalivuma kodwa ke ake sithi ke sothi masigoqa ishow uzobe seyivumela yena ngendlela yakhe ukuthi iphutha lakhe uyalibona yena ukuthi uxovile umphakathi. Ya dadewethu Mangcobo ngicela uphinde ubingelele ubingelela ababukeli bakho usichaze ukuthi ungubani. Ngizothanda ukubingelela ababukeli emakhaya igama lami nguMorweni Ngcobo njengoba ngingayibhalela ishow iqaleni nginenkinga yabhuti ongidayisela indawo wasedayisela abokufika ngase ngiba nenkinga ngabhalela ishow so namhlanje ngicabanga ukuthi sizokhuluma into ephelayo ukuze sihlangane sihlukane nobhuti. Hayi sibonga kakhulu baba induna ngiyacela nje uzithule lapha kumabona kude ubingelela ababukeli bomzansi reality masuyichaza ukuthi ubaba ubani la endaweni nje ubeke nje isigaba sakho. Ngibingelele ababukeli nabalaleli abalalele njengamanje njengoba sizoxazula lo daba lalo tanami lo obikile le ndaba. Mina igama uMatshezulu Maphumula Mashimane la endaweni ukuthi babethe bebembikela ngathuka impela ukuthi cha akaze kwenzeke lokhu la endaweni ukuthi ingathinti induna ikwazi ukuthi into inkosi ukuthi kunamuntu ozokwazi ukuthi abekwe la okusho ukuthi kuyiphutha ababekwenzile nasekuqaleni ngoba angaziswanga manje ke kunesigwebo ke sizosikhipha undodana lo okuyena wenza lokho buqhophololo njengamanje ke usathe khona abantu azobabeka abathenga indawo sithezothi makosikwa lelo soyi thathwa lengxenye yale mali ke ikwazi ukukhokhelwa uMangcobo ilapho nje into. Awu sibonge Mashimane siyabonga. Mntaka baba bhuti ngicela nje ubingelele mfowethu just ukukhumbuza ababukeli ukuthi umfowethu wawubani igama uye futhi umdayisi wendawo wena umdayisi wendawo. Ngibingelele ababukeli ngibingelele bonke abantu ababukele yimini umuntu okade umdayisi wendawo ngakho konke ukuthi ukuxakeka namatoha wasekho umuntu bedayisa ke indawo okwamanje ke kwakuthi nangu kuSkhindi ukhona la emva kwami ungibambe angazi ngathini ungithumelela ngazo zonke indlela ukuthi akwazi ukuthi angithole ngiphuma ngapha uqhamuka ngapha ngizibikeke nami mina igama lami nguSigqiki wakangidi ngihlala khona la eMkhambathini ngingasasho ukuthi mama kubo ngibona hayi nomfethu abafowethu ke nodadewethu nobaba umfowethu nodadewethu nobaba oyinduna yala eMkhambathini esisithe ake sihlanganeni namhlanje nobaba ke nampa abanye obaba bakhona ngale ngemumva kwamakhamera ngenxa ukuthi abathanda ukuvela odabeni wayesethi ubaba no udaba ngoba insizwa ilalele abanomzana bakhona bendawo baluzwa lonke udaba umfowethu ke sesiqala le process ukuthi njengamanje kufanele imali ibuyele ngala njengoba ngangicelile nami ngenza ubulungiswa. Okay baba ngifuna sisingene lana ngenzela ukuthi kungenzeki nakwezinye indawo lokhu ngifuna ukuthola ukuthi undodana ukuthi kuningi ngikubone ngathi kuyavela ngoba nasekuqaleni sathole ngathi ukuthi umuntu odayisa indawo ezinye usayidayisa ngabe lezi ezinye indawo babekiwe yini abantu ngokusemthethweni ngoba nje bevele enza nje ezenzela.
Hayi undodana lo bevele echachaza nje kwamacanca ezenzela ukuthanda kwakhe. Ngokuloko sibikelwa-ke lolu daba-ke sisukumile-ke sathi akwesikithi sukumele ngoba sikuvumeli endaweni yamakhosi ukuthi umuntu agcine ethi uyena ungqoshishilisi. Seke sithatha isinqumo-ke uye leyo muntu ayibuyisele leyo mali naye mesethola isigwebo emva kwalokho esifanele yena leso sigwebo. Shuthi lana baba uthi wena khona abantu ababekiwe njengoba bakhile nje enihlulekayo ukuthi mhlambe noma eningaziswa ngabo enibona sekubekwa mhlambe nina njengeyiphathimandla iziphi inathelo mhlambe ekufanele nizithathe ke njengoba khe mina kahle sengizosiza wonke umphakathi wala eMkhambathini njengamanje ngifuna ukuthola ngoba ngibalekelela into ukuthi ngelinye ilanga siphinde sibizwe omunye njengoba ubafe benza into engalungile egqiba njalo ebeka abantu ngabe lezi ndawo indawo yakubo ngampela yini na yebo indawo yenkosi but ke ngokwesiko phela kuthiwa abazali babekushela indawo yakho kodwa egcineni indawo suwe yenkosi ngabe konke lokho yonke le ndawo ayidayisayo njengoba sekwakhiwa nje sabona nemizi indawo yayise ngampela yini. Yebo indawo kamkhulu wakhe le Ibhilonga khona. Ibhilonga kuyena. Kepha kodwa manje uzokhanda lo mtshele kwakhe ngoba ngisho umkhulu wakhe phela waxhumana nathi njengeyinduna la ngaphakathi nabanamzana bendawo wabeka ngokwesiko ukuthi ehlale libekwa abantu endaweni zamakhosi. Yena ke sethi qhume ngendlela yakhe le enza ngayo. Ingakho ke sithi sizomthathela inyathelo ezinqala ngalokho. Okay, ngifuna ukuthola ke njengamanje ngoba angifuni ukuhamba la sihlukane ningekho right nomphakathi la nizogqiba amasoyi njengamanje kuthiwa ukudweba isondo isoye makubekwa indawo suthi njengoba ade seyidayisele lezi ndawo uzoveza ukuthi wadayisela umuntu uphisi ogcina la and then kusukela wadayisela omunye ukuze umuntu ezazi iposition yakhe ngizama ukusho njalo ngazi kuyezwakala yini. Yebo kunjani phela uzokwazi ukuthi mangabe sesikeliwe kufakwe izikhonkwane ukuthi nasi isikhonkwane salo yasemdayisile kuze engabi khona futhi umbango ongasusuke njengalo lembidlana esesitholile njengamanje. Okay, I know. Ukhona ngimhlebi but ngifuna ukuthola ngoba emphakathini siphila ngabantu kuthiwa umuntu ngabantu. I-behavior yakhe, inhlonipho yakhe, umuntu onjani ngoba lana silungisa isizwe lana asifuni omunye umuntu kube nezinto ezenzakalayo abantu ethola ukuthi abahleli ngokungekho ukuthula ngenxa yomuntu ubudlelane bayo lensizwa bekunjani lana ngoba angifuni nami kube ngathi against yona ngoba phela siyalungisa lana siyakhana siyabumbana. Phela ingane phambi kwamehlo akho mawuyibuka ikizenze kanti ilungile kanti ngale yenza ukonakala ungazi uyoza ngoba usutshelwa wena ukuthi hayi nayi imhlolo yenziwa ile ngane ilapho nje into yakhona. Okay, right. Mangcobo namhlanje sisendaweni yesigameko sifikile la abantu bekwile yanyanga edlule bengihlonga umhleli ngimthinta kubafo ngihlezi ngimthinta bengakwazi ukungibalekela thina sinezindlela ke zokuqalaza mawukuthi ngempela wenza okungalungile sinezindlela zokubheka ukuthi hayi wendoda sihlala sikukhumbuze njalo so insizwa ke izamile ukwehlisa umoya yathinta futhi nase office lomzansi reality uthi hayibo lonto ngazi ukuthi iyalunga njengoba sesisondele ngicela nje ukubonga nje lonto ukuthi uyibuyele wena cha bafowethu ngimthintile nje kuloko ngimxina kodwa uthe esezolenza iqiniso noma esezokwenza iqiniso wangithinta kanye nenduna futhi yayisiyangithinta futhi ukuthi no na insizwa ithi cha impela yehlela ngezantsi icela ukuthi sisondele njengoba sesikhona ke namhlanje la eMkhambathini. Mfowethu ubaba useshilo ukuthi umntwana okhulela phambi kwakhe ekubona njengomfana oright ngiyazi mfethu ngiyazi South Africa siyaxakeka kube nezinkinga ubone okuncane ongakwazi ukuthi kukuphutshise ukwazi ukuqhubeka ukuphila so njengamanje lenkinga esibhekene nayo noma lobu ubhekene nayo angeke nisabhekane nayo sithi siyabuya kuthiwa lapha waphinda wadayisa ngicela nje uhlambuluke mfowethu ube clean mfowethu ngoba ngibalekela lento lena mfowethu lokho ngibuya na ubukwa amakhamera yabo so nangalela langa waAfrika singazi sizokushutha kodwa ngifuna ukuthola ukuthi namhlanje ke uyikhiphela wena mfowethu no mfowethu kukhona yini indawo mhlambe enye oyidayisile osadla imali zabantu hayi
ayisekho indawo mfethu manje. Okwamanje ngizoke ngizama ukulunga mfethu, ngizehlise ngixolise nakwinduna ngokuthi ngingabi umfana oyiphethe kahle endaweni, ngiyenza ubuqhophololo ngenxa yokuxakeka-ke nami bengiloke ngizamazama ngaleyo ndlela. Induna ithi iyangibuyisa, ingibuyisela endleleni ngiphinde ngiphunyuke. Ngizehlise kakhulu nduna, ngixolise nduna yami. Ngiphinde ngixolise nakuwe Sikhindi. Yize kona ubulokula emva kwami ngingazi ukuthi usebenzisani le ngaka ukuthi ukwazi ukungithola ngoba hayi impela ula emva kwami ngaso sonke isikhathi. Mase ngiyaxolisa-ke Mangcobo, hayi wona ngithi impela hayi ngiwinile, ngithi sengiphunyukile ukuthi-ke hayi kwakuthi nangu uSikhindi ula emva kwami. Mangicabanga konke ngathi kuzolunga ngoba njoba enduneni ngiyibikelile noSikhindi ngaphinde ngambikela ngazehlisa. Kukhona okungenzeka ngikuveze okwakho, just isibambiso sokuthi ngikhombise ukuthi ngikhona okwamanje. Mina angifuni ukukuxolela, angifuni nje ukuthi ungihlanganisa nawe, ngifuna imali yami namhlanje ukuhamba nayo iphelele ingashodi ngalutho ngoba ayikho into asezobili ngihlanganise nawe. Ngi-right ngawe. Ukuba ngikutholanga noma ishow ukuba ngibhalelanga ayangisiza ukuze ngithole, ngabe kusho ukuthi 80,000 wami wacela. So nje ngi-right, ixolo lakho ngaligcina ngakwena. Engingakusho ukuthi njengoba ngisho nje ukuthi okwamanje imali engingakwazi ukuthi ngikunikeze yona mhlawumbe ngabe uwona u70,000 ngoba okwamanje khona indawo njengoba ngisho ukuthi la njengoba sila khona umuntu engimbekiwe esizombeka nenduna njengoba ngisho imali vele izotholakala mase uyakwazi ukuthi uthole. Kanti lo muntu ozobeka uthenge ngamalini ngoba ufuna unginika imali eshodayo mina? Ukuthi njengoba ngiphinde ngisho nje ukuthi umuntu uxakekile wemntama phela mina ngingena exakekeni kwakho. Angingena exakekeni kwakho, mina ngicela imali yami yonke namhlanje. Hayi ake sithi mntama ngizobona. Okay. Angikuvali mfowethu. Nduna ngifuna le nto ikhuluma iqiniso. Leya ndawo ayidayisela amaPakistan akawadayiselanga amaPakistan, arentela ukufaka ama-container. Warentisa ngamalini amaPakistan njengoba abeka ama-container lapha? Ngifuna uyizwe kahle nduna leyo ndaba. Leya ndawo yalapha amaPakistan awabekiwe amaPakistan lapha, futhi sineshow ukuthi nawe wawungeke uvume ukuthatha umuntu wangaphandle ezobeka engekho ngaphansi kwenkosi, engekho ngaphansi kwamakhosi ala eNingizimu Afrika, vele esuke nje ezobekwa endaweni yenkosi without wena. Ubhuti bayarenta laba bantu lapha. Bayarenta abantu lapha yana. Sifike sakuthola lokho ukuthi abantu bayarentela leya ndawo. It's just ama-container kuphela abawabekile lapha. Uzomnika malini usisi? Uzishola wena manje. Hayi ngizomnika imali engango-70. Ama-Pakistan akhokha renta malini ngenyanga njengoba evule leya nto le? Hayi ama-Pakistan ajwayele unginika u-3,000 ngenyanga. Angikholelwe lo mali. Ibhadabhada zama-container amangaka akhokha 3,000. Ndoda ngidlala lana, yabona mangithi ngidlala, yabona manje usufuna futhi ukungibuyisela emuva. Mina njengamanje ngizogoqa udaba ngoba napa babukeli bafuna ngikhuluma into enesiqi. Mfowethu, okay, awufuni ukusho ukuthi ama-Pakistan akhokha malini? Ngicela angisafuni ukubuya la. Njengoba ngisho ndona phela mfowethu ngiyakhuluma ngithi mina la ama-Pakistan anginikeza u-3,000 ngenyanga. Nami ngisuke ngenzela ukuthi ngithole lelo phalishana. Angikholwa mfethu. Angifuni uqamba manga ama-Pakistan arent iy'tolo iy'mali ey'ngaka. Ngendawo ngokufaka sizokwazi ukubuza sihambe nawe. Hayi mina ngisafuna ukwehla ngenyuka manje. Yabona nje manje ngifuna ukugoqa lolu daba yena kakhuluma iqiniso. Sigebengu lo. Khohlakele ngeke khuluma iqiniso. Baba, lapha leya ndawo kasisi hayi ukuthi ama-Pakistan athenga, sikutholile lokho. Yena afaka ama-container arenta kuye igidigidi zeyimali. Hayi ngiphinde ngisho ngithi weSikhindi amaPakistan imali anginika yona iyo le mali engisho weSikhindi ngoba phela ngingedwa lapha kahle mase ngikhuluma iqiniso kuyona le ndawo. Nabantu engisebenzisana nabo njengoba ngakutshela kwasekuqala. Wena uthola 3,000 kule mali. Imalini ayikhipha lama-Pakistan kuleya imali asinikeza yona lapha Sikhindi 10,000. 10,000. Mase ngiyayikhatha le mali. Lalela-ke uzokwenza-ke ubulungisa-ke manje-ke wena manje ukuthi kuqoqeke le mali lo 70 mabe ushaya manje njengoba uthi nje uzoyikhokha njengoba ethi akahambi na le mali mayishawa manje ayikhale la izokhala la nawo lo 10 ama-Pakistan kurentwa nini kanti? Yes.
angisabuyi la yabona Khuluma manje fanele uchaze ukuthi urentwa nini. kurentwa Ukwazi nini ukuthula i15 i30 yinini kurentwa nini Hayi umhla 25 ajwayele ukusinika mhla 25 amapakistan. okay 10000 ngicela ungenela angithi ubonisa ube ngikulandela ngencingo ngifuna ukuthi ungilandele uthi ayisengimfoneli sengimfakelele usisi engitshele nosisi uselikhalile ucingo isingenele imali uyangithola mfowethu and angifuni into engingizithi khona umuntu sekuneyinsolo usisi akasaboni khona abantu abamlandelayo noma kanjani thina adlala mfowethu sisebenzisana nomthetho sisebenzisana namaphoyisa sisebenzisana nabantu amakhosi nje ububona nje uyibona namhlanje usugaxela ukuthi awukwazi ukukhohlisa amakhesh uyitshela ukuthi wena uyingqokolo or uyiboss sisuke sikhona sisebenzisa lokho so namanje usisi ungayitshela ukuthi akekho umuntu amprotectile ugadiwe uyangithola so ngiqonda ukuthi konke lokho ozokwenza ungayitshela ukuthi ngizokhipha no 70000 and then wenza into engayiboni kahle thina siyofika qathatha kuleyo ndawo leyo suku kuyona and njengamanje ukwazi njengoba sikuvideoize lapha yonke into siyayiqoqa nofakazi ukuthi wena wenza into ethile so mfethu ke njengamanje ngifuna ukuvala ifshow 70000 awukhali 25 uzoshaya 10000 ungene siswami angifuni nami yebo khona mina ngifuna nami ngumuntu angifuni kumbophela ogodweni ngoba uyayivumela yena and ngifonelo uye and nobaba wayeseyangifonela suthi ulizwile izilami ungizwile ngimemeza ukuthi njoba sengifikile angidlali ngempela so into esengayisho njengamanje 70000 awukhale kuwe ubuyele esimeni nawe mawuthenga indawo noma mawuthi uyaphuma manje uyothenga indawo ungaveli ukuthi wena umuntu ethi ukhulume nawe uthi uzokudayisela indawo and then wena ube excited phuma njengaleso sikhathi uthi ngicela induna la nobaba bendawo befika nje ubona nje begculelana ngithi benzele khona lokho ukuthi yonke lento beyizwa ngendlela right angithi ngithola so mawuphuma nje wena manje la mawuthi uyothenga indawo noma uyolungisa ezinye izinto but make sure ukuthi wonke amadili owenzayo ubeka abanikazi bendawo kuyezwakala mfethu ngicabanga ukuthi futhi angeke ngiphinde ngilenze lifana naleli ngoba ngiyohlangana nabanye ngiyohlangana nabanye obhuti mhlawumbe abayokwenza okuwesi kunalokho kodwa ngingasizakala ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ungisize ngiyabonga okay 70000 napa abantu bakhona bonke abantu la bobaba siyabonga kakhulu ukufika kwenu silungisa udouble ngaka endaweni hayi ngoba mhlawumbe umuntu enganihloniphi umuntu mayigeja kakhulukazi thina nje emnyama sike liqondiswe igwegwe hayi ngoba umuntu ezolwa nabantu noma ezoxabana nabantu kodwa ekugcineni akumele sikhohlisane ngibonge mina ngibonge kunina bobaba ukuthi nani niseke nobaba nodadewethu nomfowethu ngoba ekugcineni phela ingane yenu ingane yenu lena ekhulele kunina so angeke ke futhi sithi ayisesiya sesiyibophela ogodweni njengamanje iyalivuma iphutha layo mfowethu ngibonga kakhulu dadewethu ngicela nje ukubonga kakhulu wonke nje umphakathi okhona lana nje ngokulalela udaba njengoba nisisilana emzini wenkosi ukuzolalela lolu daba libaluleke kangaka ngithanda nje ukuphakamisa izandla zombili ngithi nje bayede Zulu mase ngithi ke la sesiyayivala ke nje manje show mfowethu 70000 bayawushaya abantu sikhona sonke sisonke lana ngiyabona impela bakhona nomama yonke into ngiyabona kuyalungiswa njengesiko uyazi ke makubekwa indawo makubeka umuntu endaweni nakho ke kubekwe ekubiliswe lapho madombolo nani iyaqapha inhloko lapha so iyaqapha inhloko so njengamanje njengoba sisophuma nje lana ngicabanga ukuthi udadewethu mfowethu ukhona manje abafowethu naba bakhona abazoletha izindaba endawo ngicabanga ukuthi nje manje sibonge kuwena baba kakhulu ngibonge futhi ke nakuwe mfowethu umsebenzi omuhle omkhulu wenzayo ukuthi ulalele uyingane enhle yabo baba ngoba kuncoma ethi uyingane enhle bekwazi uright wena ngiyacabanga ukuthi uzobuyela esimeni ngiyazazi inkinga zomhlaba zenza uthatha izinqumo engaphusile ezizogcina futhi zikubophela otilingweni noma zikufake phansi kwebhasi mfowethu ngiyabonga mfowethu ukuthi wenze ubulungiswa obuhle kanje wethu thank you angazi mhlambe khona ngifuna mhlambe ukukhuluma ngayo baba sizivalelisa hayi sesivalelisa nje kuba babukeli nabalalele njengamanje akwesibonge kuSkhindi nethimba lakhe asebenzisana nalo ukuthi mangase baqhube ngalolu hlobo ubugebengu omnjengalobo obufuze lobu bungathi impela ukuthi kunyamalala kancane ngoba phela lokhu ukuhlukumeza ukuthatha imali zabantu nabantu funeke baqwashe futhi nabo ungaveli thwala ikhanda uyafika kuleyo ndawo awubafuna abaphathi baleyo ndawo ngelinye ilanga
iyohamba inompelo leyo mali iyofana ukuthi uyifake emvuleni. Senithule manje nanibone ukuthi vele ngaqalanga kuwena. Bevele- Ngoba phela nayo lento baba ngendlela engazi ngayo mina ngakithi umuntu niyamcheckisisa ukuthi njengoba ezobekwa usukaphi akaxoshelanga ngani ukuthakatha akaxoshelanga ini kufana njengasesikoleni kuba ne-transfer Uyaverify umuntu ukuthi uqhamuka uqhamukaphi. uqoshwe yini. Uxoshwe yini la usuka khona? Usuka kuyiphi induna noma yiphi inkosi? Mm. Usuke kanjani? Sitshole lokho. Mm. Ukuthi hayi usuke kahle nje ukuthi ufuna ukushintsha indawo or mhlambe uyafelwa noma mhlambe imfuyo yakhe yakufela mhlambe mawushintsha indawo ingase kube ngconywana. Hayi bayishaya baba kwazakala kamnandi kakhulu mfowethu sibonge kakhulu dadewethu are you happy? Yeah, ngihappy kakhulu ngiyabonga nje. Bafu khona ungafuna ukukhuluma ngoSikhendi utshela babukela ukuthi uSikhendi uhlobo lolu lomuntu. Engingakusho uSikhindi hayi ngeke omunye umuntu uSikhindi omunye umuntu okufuna okufuna azakuthole noma ngathi uzama ukubaleka uya ngakuphi nangakuphi. Ngithe ngiyazama hayi kwakuthi angiyibone ukuthi angizehlise ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphile kahle emphakathini nami ngikwazi ukuphila nabantu ngihlale nabantu ngingabi umuntu ohlala ejaho ebaleke ephuma ngapha nangapha. Uzolela ubuthongo mfowethu. Thank you. Igama lami ke uMthokozisi utshitshile amajongosi untaba ikhonjwa abakhangile enhlweni emhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi bathi uSikhindi osincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala sizomxeka bafowethu njaha inyama yenhloko lapha ngiyodla. Thank you ngiyabonga mina.